Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16! Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 3. septembra začenja Blue Towns Radio, v kulske preteklosti zazrta kitarska trojica. Uživo iz studia Radia Študent na 89,3 MHz. Gremo višje od zvezd. S klubskim maratonom 16. To what you dream of, like you're the chosen one, chosen one. Feel my feelings stuck into your head. It's just crushing down now, won't you? Don't express instead, but it's only what she said. Ba-da-dee-da-da. She said it, come on. You better move on. She said move along. So you better come on. Radio Študent predstavlja najglasnejšo turnejo po domači grudi. Klubski maraton 16. Uvodne koncerte letošnjih maratoncev 3. septembra začenja Blue Towns Radio, v kulske preteklosti zazrta kitarska trojica. Uživo iz studia Radia Študent na 89,3 MHz. Gremo višje od zvezd. S klubskim maratonom 16.